Cipa je iba jedna. Tu môže mať Áno. Hráme CV s týmito lamami už tretíkrát. Druhý. A ja tu mám 0,77 KD. Teraz sme hrali tie kamióny, teraz to Cold Seed a teraz hráme toto. Čož ho sprostievaš? Pozviete mňa. Príď na mňa. 5 vs 5. Jo. Čakaj. Do tankovne nič. Tuto! Príde jeden, zabij ho. Druhý. Protože já 5 vs 5, 4 vs 5. Ale keď je to 4 vs 4 je to lepšie. Dady? Čo je? Dady, nie Dandy. Máte také isté meno. Ty prasa! Ja som skočil a on mi dal headshot. Na tomto niečo bude, teraz Slováci a vedie nás Čech. Na tom čo si bude. Oh shit! Uvidíme, hokej. Ja. Napíšem tých, čo im na to napíšem do klančetu, oni neodpíšu. Pohode, poď Podolka, ostrel som. Ja viem. Už to končil. V pohode tam Miro, asi bude hore podľa mňa budú Dve obidva. pejsku hore, hej. Hore sú, no. Aj. Kto je ten Devast? Podolka. Pojďte někdo k nám. Podolka je Deadfulion. Čekajte, já si jdu Čo projel. je? Podolka ide? Hore do dverí vypál, do dverí. Tam! Si prasa, on vyšiel do rany. Kde vás dopíš? On ma sere ten Devast, nič neodpísuje. Sme tu zatiaľ traja. Čo nikto není online? Diplom, počkaj. Nie, Počkaj. ako dlho kosí ten trávnik? Joj. Hen to zľava, jak sa ide ide pri tankovni 35 HP. Prečo funguje killcam? Ty si... Ty kokos! Veď za to. Do tankovne bežte, bež tam. Šup. Prasa, keď sekuje bečko. Do tankovne bežal po strane. Tam to vraca. Hore. Joj. Tam ty, jak jsem měl To třeba na koho tak kričala mama vzadu? na mě. Proč? Ale... Tak mi to zase zašeš. Správna výchova, to je ono. Dady? Všetky headshot chytil. Dady! Pane Bože, bola znamená Dady. Kde tam bude mít měl. Čo robíš? Dady! Poklon, čo? Poď sem. Podolko. Jak ten do mne pálil a hnedka dostal. Dády CZ 99. Henaka, to ideš kúkať? No, Dobre, tak kúkaj. a nikde nikoho. To se jako Ja ich troška postraším. Do tankovne, hej, choďte do tankovne išli. Dandy stráž. Počkaj, pozor. Diplom, kúkaj napravo odo mňa. Naľavo skôr. Ale napravo, ja kúkam doľava na teba. Tak ja idem pozrieť. Kam ideme? Jasné. Tá, T2 má. Ja sa zeberiem, keď ho ma zabil. Jebe. Ale tá T2 to je dobrý sapík. Julio, choď a tuto. Tu sú obidvaja. Ešte jeden. Ty prasa, jak jeden, si zložil? Ešte jeden. Jeden, dvaja. A za mnou, je tam pri kancelárii. Počkaj. Išiel ven ide. Tam kempí pri okne. Dady, nie, choď preč, tam je je. navigace, ty bogy, fakt. To dáš ho. Aj tak vyhrávame 3-0 a to je jedno. Dostaneme 30 expo preklo. A už som chcel zobrať tú T2. A ja som mal iba jedného a ten posledný náboj tomu druhému vletel do hlavy. Počkaj.
není tam, není tam. Čo je zase ja? Konečne, príď na nás. Dady, tam choď naspäť, tam choď, no tam. Dady, s kým voláš? A tam vidí hore. Já jsem volal s jedním takovým dementem, který chtěl ode mě koupit účet. Na čom? Tak mě se ptaj. Na Wolf týme. Jo, chtěl ode mě koupit účet. No, Za 5000. Čo za... Chtěl koupit můj účet. Ty si debil, proč to nedal? To je málo. Já mám účet Majora. Mám tam kupovaný jakoby ty hře jsou ty mixy. Fulio, naľavo! A Vidím, ja som mu tam jebol granát, prosím. Julio, tak mám tu vieš, čo mi robil? T2. On dával cez to okno. Čo? Mám tu Počkaj, ja sa tam T2. hej, a mrknem. koľko si do toho účtu investoval? Ticho, niečo mi hovorí, Miro. Že mám tu T2. Koľko si do toho účtu Tam je investoval? podolka, dáš ho. asi 15 000. Ty svinia som neodskúšal, ty prasák jeden. Máš... A je to dobre, Dobre, tak... ideme nájsť niečo iné, čakajte. A keď tam dáš... Keď tam dáš to mieritko od korupky, je ešte lepšia. A jsou tam na tom účtě věci asi tak kolem 10 000. Na Vovku. Na Wolf týme, to je jak Combat Arms podobné. Takže ten účet má cenu takových 10 000. Hej, a ja chcem začať hrať Wolf Team. Pošli mi link. Pičuze. Dady, potom mi pošle link. Dobre. Hej, to nehraje, hele. To nemá cenu hrát moc. Natáčali ste toto?